na olunaku okusomoka ennyanja eno okugenda e Kenya mu buno bugundi tosobola kutuuka ku kyoyagala nga toyise mu buzibu. Dr. Kiza Besigye yargayo kandi yahabura abona kandi yarabura abembezi borwazo rahabura government ngo baba nibenda kushika hibarukuza ngubiyeho omuru rwa sente bareke futeka teka ngo kimwe cyo nangikorwa sente ngo yireho no kutekaho omutima bakateka amani omurutaro orubarumu betuna roza ntujja kutambuza sente za mwami Museveni tukeje tulaga manje tujja kwama mukuru oba kalulu oba kintu kirala tuyina okutondawo embeera mwe tuyitira kulwana nga ekitufuga si sente. Embeera gyatondeddewo tosobola nakuba lukuŋŋaana nga toyina ki ne bw'okuba kutuuza abakulembeze nga bwe tutudde wano ne bw'owava wali lukuŋŋaana luba lukyaggwa nga bagamba tugendedde awo bekozeemu omulimu balwane naye ku nkomerero baagala ki. Dr. Kiza Besigye yargayo no kuhabura bebembeza aba ngo baba nibenda kushika ibarukuza biyemu ekintu cyo kutina hamwe n'obwoba ngo baba nibaza omurutaro bahurre bine omutima gw'orutaro ngo kandi bahurre bahamize hakibarukora ngo nibwo barize kushika ibarukwenda kusihanga rya Uganda. Tulina okuwangula ebintu bina. Ekisooka tulina okuwangula okutya. Tulina okuwangula ki? Kutya. Njagala mutegeere nti ekiwangula okutya kukkiriza. Kiwangula okutya kiki? Kukkiriza. Tuli mu mwezi ogutandise leero gwa Ramadhan. Bwakwejjukanya ani yatuwa obulamu. Ani abuyinako ki? Obuyinza. Teri ayina buyinza ku bulamu okujjako ani? Nosanga otidde muntu munno ajja kunzita ajja kunsiba kubanga toyina ki? Kukkiriza. Toyina ki? Kukkiriza. N'okwekiririzaamu ti lino eggwanga lyani? Lyange si lyono. Tube n'okwekiririzaamu tuwangule okutya n'okukkiriza kwennyini kukkiriza nti waliwo ayina obuyinza ku bulamu. Dr. Kiza Besigye mwine ekifefe yargayo no kuhamiza abebembezi borwazo rahabura government hamwe nabo bamemba bebine ebyo ngogu nigwo murundi gwo kubanza okwiha ihanga ryitwere rya Uganda omumikono y'abahambiri ihanga bakajiha ombazungu bakargara mu mikono y'abangambanyenka okuriyayo kurgara omumikono y'abanya-Uganda. Guno gwe murundi ogusooka kusengula buyinza kubujja mubawambye oba muzungu oba basikabe ne budda mu bantu. Gwe murundi ogukola ki? Lutalo lwetulwana lwe lutalo olusooka kununula buyinza muzungu bwe yawamba. Guno mwaka gwa 60 bajjajjaffe oba bawangula muzungu mu myaka 62. Ffe mu maanyi gaffe n'ebituyamba bye tuyina myaka giri tewali busimu ng'omuntu okuwuliziganya ne munne ayina kutambuza bigere atuuke gyali n'emmotoka nga teziriiwo. Olwaliro osindika kamesegi kamu ne katuukawa buli wamu. Naye emyaka 62 nagyo gituyiteko nga twega tugamba tuli bavubuka tulina amaanyi. N'emyaka 62 nagyo gituyiteko bajjajjaffe gye bawanguliramu. Guno gwa 62 bugwako nga 10 nga mwendo gwe 10. Njagala kubasoomooza wegwerera mwendo gwe 10 nga twekozeemu ki omulimu ogutuddiza obuyinza bwe. Ahabwa GNTV Agarikwotsya ndi Kirinto nawe omu district ya Wakiso.
Twagumizamo kurugo mu rurembo rwa Kampala abebembezi aba KCCA baryo basakwa n'ebitombi turwa gavumenti ahabo butashikiriza emirimo yaraganise unije kubane bayamba koraho ngo kutura mnonga okora ngo tozita zimwe na zimwe ziri mu rurembo rwa Kampala kandi muri abo remeya wa Makinde urukomanya ko westinisa Uganda yargo yagira ngo ikizubu gavumenti nerga yohereza contract abantu bamwe ninga ekitongore kimwe hazakiretera emirimo yagumanekererwa nangwa nuko yokura oshange ibintu bitakugendaje omururembo rwa Kampala katebirebe Bwanyuma y'enguto zo mu rurembo rwa Kampala ko yongera kwerisa karungu obw'abantura bo mu rurembo rwa Kampala na mnonga abo abashubuzi abakora arubazu rw'uruguto na nabo abarukoresa enguto okugira ngo bakatunga eryarenga batunga cyamusana cyaciro hamwe na chansya bariyo nibatero rwari nibacuragangire koma ibyara babitire omunyindo nibara omukano mu kibira bwanyuma yo kusanga ngo byinebi biliyoni bahindukira kitwara munaku bwo rukusanga ngo bwahati tubakikora ubarufutina kwita ibyiruka byabo ubwo byinebyo birukucwa empira empaji hamwe nebindi aharyawo abavugi baza boda boda bwenu abatura abarufutura harwazu rwenguto na nabo abineza business emishuburo yabo bari kugishubura rwazu rw'uruguto barigireyo no kutera government yo muranga ngo barigeyo babayambe mazima ngo akuba bawerekera tubakine cyo kuteka omukanwa hamwe no cyo kuteka hambiri bwanyuma yo kusanga ngo engutezi ziyoni zwaremesa iguru abatura bo mu rurembo rwa Kampala na mnonga bari kushubura rwazu rw'uruguto bargayo no kusindika ikibuzo cyabo ar government ihanga rya Uganda bari kugira ngo government yaba yabarigireho ikibagambere ngo akubana babatwariza ngabantu abatakiri mu Uganda ero gendo kuvuga boda boda gitusa ekibuye ogendo okuddeno abagamba bova mu kiswa salama balinga government batulinga tuli mu nsindala tulinga tutalina mu Uganda kubembera je tulimu embera mbi nnyo dusuza abantu ba government abakolebwamu bangi nesawa ya ero ne mask zikyatuba ku mubiri kamwa kuno lwaki government tuyama ngo yakoze olugudo lwebusabala Mbwenu bo abavugi baza boda boda hamwe na nabo barukora za business zabo haruguto rwa Salama Road bone bagira ngo tubakine cyo kurya munebyo kurya hati bakabirgaho na mnonga haruguto rwa Salama Road zabarinda batunga umusabaze wo kutwara muri Makindye ngo bundi bakatunga aho kurya hoteli ebonire etakuza mu cyucu okuruga omuruguto ogwe kuretwa ebyina birya hagati y'enguto mere yo kusala malodi kate kyatuwomera ogimero gisanga eminere nungi ogena bugenzi Makindye jyo lya kamera akalunja ate kamera ke Makindye ka beyi ale kusala malodi akamere kade ka raisi ne kali envuve katulemesezza ngekitwa kire mu duka mu butufu mutaloza nti kikadde atenga bakabireeta kale banna enkubiro omulanga government mutufweko mutulabe nga abantu Mbwenu mnyamakuru witu kiyagambaho na meya wa Makindye Wochinisa Ali Kasiriyenganda yargaye no kushobora kw'ekitongore cya KCCA kiriyoni 9 kubiha aruhanga uba kusanga ngo abataka babo ebiceka 9 harigana bakikiriza kwerezayo itaka ryabo ngo bundi bakabakora enguto zibonire zijya mutindo ngo ng'ekitongore cyo no kwisya ubwa hati kikerize emirimo na mnonga yokora engutezi eza muri KCCA Fenga fe division nze ne bakansala abange ne bakiyamani bero siwano ne tu twali tumaze okukola ogwaffe n'obwo abatuuze kubanga abatuuze abasinga baatuwa ettaka naye science oba politics ali ku sitewo yatuzingamya kati nakafuna amawulire nti bazzeemu buto okukola design Mbwenu kurugira kansara wa Makindye West omukyara kazi Fausta bitano yargayo no kusobora ngo kitongore cya KCCA nico kiriyonkereza emirimo ngo akuba abanya-Uganda bo bakihayo kare kuhereza yo amataka gabo engude singa dala Makindye ziri funded naye ba contractors be bali slow we don't know kubanga olusiminzo yise ekintu naye tetumanyo basente baziza kunamu kubanga ennaku zino ba contractors tebacha
kyakola. Mwenwe meya wa Makindye wakinisa ali kasirye nganda yargeyo no kusobora ku government eliyone bonabonesa abanya-Uganda ngwakubane kwata contractor egihereza ekitongole kimwe ngokande ekitongole ekyo kikorogo kuchereza emirimo y'abanya-Uganda. Enguudo eze Makindye eze Erubaga eze Nakawa ng'omukyayina ali omu ninga no tulinawo companies ezituusa okukola emirimu kikiziza emirimu gyonna okuzingama ate n'abafuna company nti bamala luno oluguudo balinako abakozi batono. Bwino kurugira mugambirizi w'ekitongole kya KCCA okitinisa Simon Peter Kasyate esente za dola ezirukwingana miliyoni 288 zikahibwa African Development ngo kandi n'aba contractor bakatunga akasente kabo kugira ngo batandike engutezo nkonkano kwisyati enguto tizakagire hamtindo gubonire. Zino ngudo ziri mu lots 5 nga zone engudo twazija mu division za Kampala 5 weewaawo ne tutandika emirimu gyaffe tulina lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 ne lot 5 mu lot zonna bacontractor twabafuna neera bangi bali ku ground bakola ku stages ez'enjawulo. Bwenu ekitongole kya UNRA ekine kiri kuzunanizibwa okukora enguuto mu ihanga lya Uganda ekya Uganda Roads Authority kiriyo nikibuzibwa kanana katano akati n'omuhamiro kushanga nguwe enguuto zo mu rurembo rwa Kampala nizirgayo kandi zibonabonesa abantu kandi bashowize sente ezokora enguuto ezo nizo zimwe. Bwenu erizoba akakiiko ka parliament yakakozase akanakari kuchondoza emikorere y'emirimo ya government bargayo no kuteka ekitongore ekya UNRA ahaninga barikubabuza akasyo n'akahindo akati no mahamiro akuba abantu bize nibayitombwitwa abo kugira ngo tubakusasurwa sente zabo kandi nabakuba bihireho amataka go koraho enguto bakugira ngo mbiza kubakita kubagaruza akasente kabo abo kugira ngo bakabasisira amataka no kwisya ugwa hati bariyo nibakiragangire koma nabara umukano mu kibira abo kugira ngo bariyo babonabona ekirengire. Mweno kurugira aha munyishengero wishaza area mukono y'amatemba wakitinisa Abdallah Kiwanuka yargayo yatushobora byagenda mu kachiko akakosase obukaba kariyo kabuza kana katano ekitongole kya UNRA ago kugira ngo kikacereza emirimo y'abantu kandi hamwe no kurihira abihiro w'amataka agokoraho enguto. Uro tusinkanye Uganda National Roads Authority oba UNRA mbofunze tusinzo kuba tochi lwaki tebasasula bantu oba sente tebaziteeka ebizina kuteekebwa mu budde okusasula amataka ag'enjawulo abantu bangi babanja ne bagamba nti Ministry of Finance tereleasinga oba teta sente mu budde kwe kusalawo sente nga parliament nga tumazo ziisa kiwera kisigadde Ministry of Finance okuteeka sente yonna gye tubeera tuzitadde kati kibanga Ministry of Finance yetateekayo sente kwe kusalawo tugiyite etunnyonnyola obuzibu ebusangawa mu kuta sente era tubasuubira okujja enkya oba okwosa enkya aba Ministry of Finance batunnyonnyole kubanga ekintu kino kireetera UNRA ebizibu bingi n'eggwanga lino ebizibu bingi nti bali bebabeera balina okusasula batandika okuteekamu interest abamu babeera beewola ne sente mu banka ne bakola emirimu gya gavumenti ne giggwa n'ate ne basigala nga tebasasuddwa kibeera kitegeeza UNRA egenda kutandika okusasula interest eri ebbanja liteekebwa ku mitwe gya bannayuganda liteekebwa ku mitwe gya gavumenti ya Uganda liteekebwa ku UNRA era tubeera tujja disasula mu mbeera yonna ebintu ebyo tetusobola byewala so tetuli mu kunoonyerezaako essaawa eno mpozi mu mbeera yemu ne UNRA twala ebyapa by'abantu ab'enjawulo nga bagenze kubisalako nene bamalayo emyaka 5 myaka 10 katonda ali myaka 10 ekyapa kye bukyanga bakitwala tebakimuddizanga ekimuleetera okufiirizibwa mu mbeera emu endala tasobola kugenda kukyewulerako tasobola kutunda kubanga ekyapa kye bakitwala ate yuno leno bidde okutunnyonnyola lwaki ebyapa babimazayo ebbanga eryo lyonna so kyetubadde tugezaako okunoonyereza ozibuli mu land office buli luddawa tumusabye aleete ebiwandiiko mweweerezayo ebyapa ebyo era tubulire n'abantu bameka abalala abali mu mbeera eyo nga babanja ebyapa byabwe. Ahabwa GNTV Agarikwotsya ni Clinton nahabwe
hakorwa mu district ya Bugiri abakozi 10 ba district ejo izubereye ncyakare nibija kubana barebukaho omisho ga kote rukurwana so bushimankuzo no buruwenguzi kandi abantu bagambwa kuba bashimanku ire sente zabahirwe ezero kurenga kahumbe kamwe nibajya bakazibaheba ku rugayi 2019 okwisiya 2022 katubirebe izobare nyencyakare 2024 ebyokwezi kwa kashatu omwaka no 2024 omu district ya Bugiri hona abakozi 10 ba government abatwire bari mu komyo nibija kurebukaho emisho gumuramuzi kandi hona batyo babase kucwerwe manja nangwana kushomerwe manja zabo ezibargereyo bakakora ekirugambwa ngo abakozi 10 aba hona bakakwatanisa hamwe bashisha sente zero kufika obuhumbi kamwe no butenyeze bibiri omusente za Uganda ahabwa district ya Bugiri abashijaba abarerebukweho mukoti aharmu owikitinisa ezaruku Kazamero ow'emyaka 59 kandi honogo akanakora nka chief administrative officer ningashikawo biwowo kubasa kwita Mustafa Nyende ow'emyaka 59 ogwa kanakora nkurukuri bye sente ningashi chief finance officer Abdala Waiswa ow'emyaka 52 ogwe akanakora nka senior accountant kandi hona Misa Atoire ow'emyaka 51 ogwe akanakora nka senior accounts assistant Fred Bazibu ow'emyaka 51 ogwe nawa abe nakora nka assistant accountant kandi hona Henry Kaburo ow'emyaka 58 ogwe abe nakora nka district education office Haruna Kamba ow'emyaka 50 y'obukuru atuye nakora nkorugombigere byakawo wa district eya Bugiri hona mu bandi harimo Paulo Moses Isiko emyaka 56 kandi ogwe akanakora nka district production officer Mr Fred Ikaba emyaka 54 ogwe akanakora nka engineer wa district ya Bugiri kandi nangwa atakayiwa na Mohamed Chonda emyaka 49 ogwe no yabe na planning district ya Bugiri izo baryanyu abazyo hona baresirweho omwikoti kandi hona bahurira imishango yabo okote kumanywanke ya anti-corruption court kandi omuramuzi arikumanywanka chief magistrate Joan Asiro nowabirarho nahurira imishango yabo imishango iri kubashomerwa n'imishango ena ubwo kubanza no kurgayo hona batyo bakaletera district ya Ferro sente nyamwinje munonga obwe aba bari kuteganisa ningashi bari kwatwa iteka erikumanya Nkeria Anti-Corruption Act y'Enkumi-2009 ahibargireyo bakashisha sente nyamwinje munonga kandi hona batakuzihereza mbarera omuhorereza wa government hono kurugwa omu office erikumaka inspector of government Silvia Nabirye hona nangwa kwatanise na Ernest Twisje bargireyo munyumwazi yo bari mu koti bagambira muramuzi kwaba bargireyo kandi hona bakashisha sente nyamwinji kandi barje bareta abajorzi 92 abargireyo muri yabo 99 bakagera ngo aba bakashisha sente obabe bakiriya bebembezi ahabwa district eya Bugiri abahorereza babo hona bargireyo no kushaba kwa bahereza kakonja bakandi bakahozana bargaheru bitu byona biri byabushakana nuko batyo kubagarirayo omunkomyo kandi izari nyencha kari 12 nibija kugaruka okushomerwa imishango yabo The offense which A6 is charged with is bailable. And we pray that this honorable court be pleased to release him on bail on reasonable terms. So pray, Lord. The Deputy Chief Administrative Officer of Bugwe District Local Government. We also wish to add that he is currently 51 years, having turned that age on the 5th of February this year. He is currently the Deputy Chief Administrative Officer of Bugwe District Local Government. And his current age is 51 years.
Zambia, we tended to put the originals of the national heritage and an introduction letter. We also wish to add your honor that he is currently residing at Usei B village, Usei parish, Usei B village, Usei parish, AKANKWASA county, in Uganda district. I work with the Special Forces Command attached to State House and Temple. I work as Principal Public Health Dental Officer in the Medical Directorate. Sheet are correct in terms of age and in terms of what he does for a living. He's the district engineer. We don't dispute those facts. In terms of his age is correct. Hona munyamakuru witwagerezaho okureba mpapura ezimishango iriho nevunanwaba harimo umushango gwo kubasa kosa ku bisente okosa ku office kandi nikigambwa ngo owekitini sakazamero nyendeka nangwana waiswa aba omukwezi kwa kashatu okumwaka gwe 2019 okusya omukwezi kwa 12 omwaka gwe 2022 nawe bari mu district ya Bugiri bagaragayo bakosa ku bisente nyamwinji kandi sente ziri kuhika miliyoni 552 rukumi nshanjuni na 10 hona nizargireyo zikashishwa kandi obwe mbarkwanga kuhereza abashomesa sente zabo nangwana hamwe hinehi babe bahika bakakwata umuntu oruwo kutunga miliyoni 2 bakamusinikira miliyoni 20 ecyabe kitakwikirizwa kandi hona ebyona kubagire kubigita bakareba na sente zone zibakozisa abantu aba bashanga bashirisere sente ziri kuhika akahumbe kamwe n'obutanyagurika bubiri emishango kera abasingiza ya nyenche kare baheza kurebuka ho mukoti honaba nikitekatekwa ngo nibije kufubirwa kandi echenese kibarahebwe nikija kubankiremera munonga nzasimwe ahabwa GNTV Agarikwotsya Twazo mu district ya Kabare abatura kurwa mu district nangwa n'abashubuzi bariyo baragangire koma ahawibura ry'amezi Agarikwotsya ninga binji bakomanya nkaga tapo bajara ngo bwa hati bariyo bataho musabite mwe bazo mdijo amiza gagata kureyukandwe kurgayo bakashaba bekitongore cyo ecyamizi nangwa na government okureyuka ngo abayamba ngo kubahabwa hati abenji emishuburo yabo etandikire kugenda kubi reka tubirebe abatura kandi hona nangwa nabubona abine mishuburo omutawuni eya Kabare na manongo mu district ya Kabare obwa hatiya barhonu bereko batashimirwa bwabo nangwa nabebembezi babo aba municipal aho kugira ngo nabwa hatiya ikitongore ekirukora byamizi tikifireyo okubasa kora hanshonga zabo ezubine zibirhonzi bateganisa aho kuba obwa hati binibura ry'amezi erhonde teganisa district ya Kabare na manonga omutawuni zone mpango okwetora district ya Kabare abwa hate kitongore kirukora byamize kirukumanywa nke cya National Water and Sewerage Corporation kiruhonki korubcwe kihembe okubasa kureba ngo cyatereza enshongejo kandi yaterera ahabwo kubwa hati hona hahwa wije muyona abatine miss Eki hona kibasize kugema abatura nangwa nabubona abine mishuburo yabo omutawuni eya Kabare okubasa kutambura ingendo ningwa okubasa kuronda mizi agabonire agakwasa kubayamba okukora imirimo yabo y'obutosha nangwa no kutambuza amagara gapo kuko kumanya okukigambwa kwa mizi n'amagara kandi nabo bwa hati nibatambura ingendo ningwa okubasa kuronda mizi Agure masiko honogo oryomo muri aba barho bateganiswa abo kijuzubu cyamizi okwetorora town council zona okwetorora district ya Kabare wa hati yargaye no kugira ngo amize ngino mu muhango ugakora amagara gabantu kanangwa ngaritira nemermo ya burizoba yakora kandi yagendo misho kurunje hati ne kibiteganisa. I'm regretting the incidents that is happening here in town. Find that we are not having water for a couple of weeks or a couple of days, and we have not had any communication relating to that, why water is missing. And I urge those definitely who are responsible for that to take that thing seriously, because without water
then that means we are in dilemma. Ona Agure yayongera no kugira ngo obwahatiya abatura bona okwetora district ya Kabale ekizubwe kikirongo kibateganisa munonga ahabwo kuba cyamara esabiti yona batine mizi kandi nangwa nabe kitongole cya National Water and Storage Corporation twakwenda kurugayo kugambira abantu ntiyargayo no kushaba bebembezi bona kubargayo ahande ngo zitari zimwe na zimwe bakimukira mu shongejo kandi bakayamba abantu. Definitely there are some places, especially like us, who find you have a number of customers. You have the wash places. And these wash places definitely need what? Need water. If you find that the ablutions or the toilets, the urinals, they are not clean, actually the likely consequences of that is even having a problem of diseases. You see, without water, the listener should understand that there are likely challenges of people getting diseases like cholera, like dysentery, and others that relate to that. Waswa Bohare kandi honogu oryomwe omubashubuzi kandi ayine hoteli omutawuni ya Kabale yargayo nokwereka obutashemerwa bwe arikugira ngo ibura ry'amizi obwa hatiya ahakora ryaremesemero moyeye okugenda misho kurungi kandi bonka ba hoteli nibateka musente nyamwinje okuza kuronda abo bona barabase kubatahira mizi ahabo kuba nabo aba bakubamba kubarondera mizi nibatambura ingendo ningwa okubasa kutunga mizago. Gafuna wano bitalo gaveri wanseri bagaja kumujera oshitege kati tufanga obuzibu amaanyi lwansonga abagenda kumagari wasete oshitege kuba tumaze kusinda kuga wiki ngemu nabazi kudalina kati bafagala business za hotel kusanga obuzibu ngubu so saba gavumenti tuyambe bakole kusonga za amazi ali ayirufumira 10 n'omwe 15 ositege ekwana yabagajja wali eri wansi ensonga y'amizi eri kutulabanyisamu konka garija mukasheshe garija make edomora erijulire eshayi then ukamubwire bwa rashi garancha wakutandikira rancha mpaka kisa 12 awugaraga buzire gatariho natucyo tutari omukuganiraho nori chamani wishenteko awentebe yakashatu Sam Arnit ahabwa municipali eya Kabale hona yargayo no kugira ngo ekizubwe cyo bwa hatiya kirongo bateganisa kandi hona cyamara esabiti 2 cyo kugenda bumisho. Sam Arnito hona yayongera no kwereka kwatwa ho kweye ari kugira ngo abe kitongore cya National Water and Storage Corporation bine kurgayo kuko rubyo kihembe no kureba ngo kizubweki babasa kucezaho ahabo kuba abantu barhono bateganiswa munonga na munonga abo abine bishishiro nangwa nabarukorsa za kabuyonsho. The urban setting. In an urban setting, people survive on water and entirely by policy, which is supposed to be served by National Water and Storage Corporation. So any day that passes when people have no water, it creates a lot of problems. You meet people carrying jerry cans, and of course National Water has always been pushing to avoid all other water sources so that we can use treated water. So that one means that there is a big problem. Sam Arnito yayongera no kutera umuranga kugira ngo honejezwe cyayizagumizamo abantu habasa kwimukaho indwara zitarizwe na zumwe ahabwo kuba abantu baburwa mizi nibije kushanga batanga kunywa mizi agatetebekine kandi agatine kuzisobwa ekiraleta amagara gabo gazabunkenke kandi nshayona ekirwire cyakorera kibasa kutandikaho. Imagine within the sewage system where people are not using systems to flush, then it is also going to create a lot of blockages, which is also going to paralyze the sewage system and which is also going to create hygiene problems. So I want to appeal to National Water to move fast, and also because this is something that has taken a lot of days, it also puts us in a position where we need to know that if such a something like this is happened, what can we do? Should they also start thinking of reservoir tanks within the town center?
omukuganiraho na Patrick Otim kaliho nogo or manager w'ekitongole cy'okumanga cya National Water and Sewerage Corporation ahabwa district ya Kabale yaragaye no kugira ngo obuzubu bw'obweno babumanya kandi n'ekizibu eki baromba kikorra obucweka ihembe okubasa kureba ngo abantu babo babasa kutunga mizi kandi bargo mu kizibu ekibaroho nubateganisibwa mu bwahati. Having a water supply challenge in the area, which has been mainly attributed to our reoccurring power fluctuations in Kabale that has affected one of our pumps, water pumps. So we currently we got one of our motors getting damaged, which produces which is a high yielding motor. Yaragayo no kugira ngo obwahatiya ekitongole cyabo kironcho korra abucweka 20 ahaligana mu kubasa kujanjaza miza okwetorora town eya Kabale ekyakugira ngo tukikumara kandi nicyo cyo kureba ngo hagiraho oburemezo bwo ngo bito eshaha yona nibija kutereza ibintu kandi oshange amiza gagarka kuzombanto eshaha bernina ezihangwe hatine kibateganisa. Currently we are running at 40% capacity, which is using the slightly smaller pump to produce water for the town. And this 40% production capacity is not sufficient enough to meet the current demands of the town. But the team is on ground, the technical team is on ground. We received a new motor, they are fitting it. We are able to handle the faulty power line from the transformer. Ekizibu ekihona okwija mu district ya Kabale nekihaho hona ebyo byone bitwire mbegambwa ku ekyange ekyo kitwire kine amizi marungi kandi kibe kitakuteganisibwa ekiba kugira ngo hona babe bamarakire kalingwa batine buremezi omu bintu by'amizi okumara emyaka n'emyaka. Za Asimwa Kagesi ahabwa GNTV Agarikwotsya. Tuje mu rurembo rwambara oriyo mukuru w'ekibine kirigita abashubuzo mu rurembo rwambara ekyamba sita ubwo no w'ekitine Sambi Juka Simon Says yaryo yashaba abashubuzo bono mu Uganda okubasa kwegitira nangwa no kwejumbra omuruterane orije kubaho 2017 okwisi 2019 okwezo kwa kana nagira ngo oguro ruterane rugenderire kushomesa abashubuzi emiringo y'ibakubasa kubana bashuburamo muringo gw'omutano kandi nangwe ekyo kija kubayamba okubutura ebyemishuburo mu yangari ya Uganda katobirebe nko mulingo gumwego kugezaho kubutura ibyo bushubuzi okwetora ihanga ryona rya Uganda abekitongore cyambara City Traders Association ekine kibarukweta ecyamba sita omukalimi akagufu kandi eki nekikusangwa omurembo rwambara ekiri kugezaho kurundana kandi kikagita abashubuzi bona okwetora omurembo rwambara okugira ngo bakatungura kandi babutura ibyo bushubuzi byabo. Ekitongore eki ekyambara City Traders Association mbasita batebekaniseho oruterane orukwiza kuba 2017 okusya 2019 ebyo kwezi okwakana kandi oruterane oru kugezaho kugita abashubuzi bona okwetorora ihanga ryona kandi kugezaho no kuleta emishuburo yabo bakaganira bakahajana bakamanya no guzaki kandi no guruza nkahi kandi kintu ekyo no kikorota orukura ekitongore eki ekyambara City Traders Association mbasita omwami Mbizuka Simon Says yargayo no kuchobora oruterane rwaboru orubese da business symposium omurembo rwambara okurukwiza kutambara symposium ibiro 18 muri 19 yo kwakana symposium yeji no bari ruterane rw'abashubuzi hakubitorkera no kugira umusitomu rw'abashubuzi w'ikibirane cy'abashubuzi so binoterane rw'abashubuzi bekikacyona kandi kigenderwa cyo kugira symposium yeji ne yabo mwaka tubana twita abashubuzi ubije baganire ahasonga za baganire ahabirungi ebo babonde umwaka ninge babonde umurugo barukora baganire na nabyo kukwata hako bashubuzi bine bitongore ebo kubazo nanzibona mnonga government na ne bitongore bazeta MDAs ministries
departments and agencies. So ibi byona nibiza kuba bijyaho abashubuzi bije baganire nabyo bagambe ibibasasize bagambe ibibashimize bagambe ibibakubasa kubana benda kurwa n'ingana benda kuhindurwamo n'unga ngo policies zakubasa kubana zigendana n'umuntu w'ubushobozi. So okweterana kwitu no kweterana kugira ngo tuganire kugira ikiganiro cyo runako gona turatandika umukasheshi shahisha keze shahi 12. So okuganira kuraba kwinji banks ziraba ziryaho nazo zigamisha mu zabo abashubuzi baraba yaho nibagamisha mu zabo abo kushoroza umushora ba URA no baraba yaho nibagamisha mu zabo abo ko registering business zaba URSP baraba yaho nibagamisha mu zabo investment authority na yigo bagamisha mu zayo ministry ya trade na yigamisha mu mbwenu burubantu bona bagambe izonga zabo hazatuhajane Omwami Mbizuka Simon says mukuru w'ekitongore ekiye kyambasita yargayo no kushobora ngwari yatandika 2017 batandikeho no mwereko aho abashubuzaba bareta emisuburo yabo bakagiteka ahamwereko nabwanyuma abagenya barabe bizire bakagireba hamwe n'abashubuzi batayi babo bakareba ikibaro kuguza ngo kandi bari yageraho na ka live band abantu bacakacakaremo bashemererwe. Turatandika 2017 turageraho exhibition ya business abantu bine business zibara kwenda kureka 2017 barija hatu basibe beteka designing ibintu byabo no staging ibintu byabo 2018 sibe tureka turageraho na live band umwazi abantu bacakarimo aho bagenyemo amabega babasitamyaho dena bo kwiza kureba kurorera ibintu ebya aha exhibition nawe barya deni 2018 nabwo turagera ikiganiro cyatwera. Ikiganiro iki nicyita umushubuzi wena kino utro kusosora umushubuzi wena akubasa kwija iyo hari makasenta kara kushashorwa kuganiro kugira mu kwabusha ahabo kugira ngo indi bitro kuba tkozise abantu nibija kugira ibyo kunywa nibija kugira ibyo kurya so hari akasente akara kushashorwa tandikira abitongore hango nibuza kushashira ibifaro mu kunyasha then abantu abakwasa kwa bindi byo koreka abi umuntu onkaine byo koreka atugera za kushashira imitwaro mushasha neno umuntu arikwenda kugira ngo niyo yenda kwishahiza bwo 2019 kuzo mu kiganiro atugera za kushashira imitwaro isa so esente zo zobazi bari ngo hebyo kuza kukozesa byona umukorobe. Mbizuka Simon says yargayo no kuterra umuranga aharyabo abashubuzi bona okwetorora ihangari ya Uganda arukubagira ngo bizebe zumbere omurutera noru orubesere de business symposium Rembo Rwambara ngwakuba orutera noru turgenderire abanyambara bonka oyishireho barukorire ihangari yona ngo bakagezaho kubutura ibyo bushubuziye mu ihangari yitweri rya Uganda ngo kandi nibenda bahereza abashubuzaba omugisha ogwo kugamba buri kimwe cyona ekitura kibari aha mutima ngo kuba abagenyi babo n'abakuru kuruga mu government ngo mwenu government eshimeye kubane yejumbera ombyo bushubuzi by'abantu aba yambara siteyonga irya harwengo bwa region none mutwetana n'abashubuza bukuruga za kabari abukuruga za kasese abukuruga za ntungamo isinjiro ibanda ushenyi shema anebiceka byondo so okuganyirwa no kugira ngo kuboine enshonga yawo because abiturkwetaga abagenya bo kwija kubabaraho n'abajeje ngo ba government ndo bashimye kubona bakoresha ngazitu bakazitwarishimye kubona ziza msteka je kongo umuntu umanya kugira ngo ine kintu cyatura na cyamutuma atakigamba kandi ngakafuna gaho kukibuza atanaje kubona kukibuza kandi tekate kongo nanaje kwijaho kwenka ko yundana kuganira nk'abashubuzi n'ikintu cy'undi umuntu habona ugira icyo wayiga amushubuzi mutahi wawe bajya mu networking no kwizeho no kurunda business abantu bakwizeho kurunda business y'ibyo kutunda no kutundura ngahi uri usangwa ngahi no utunda ki mwene hatiwe tugambire details zo kufaho then hati tuje tukuronde. Mbizuka Simon says kutumuburiza habwa chin bargayo bakatebekanisaho enterane nkezi umurembo orwambara yargayo no kutugarukamu ebi no mu gwitu ngambasita kutekaho entekatekeki ahabo ko bashubuzi bine kubona aho kuganira cyo kubanza bine kugira platform yo kubona abantu bakuru ngabo ku mu government abo ko imbere bitongore nkebi aho kuganira nabo so no mu gwitu twigira mu tureba ngine tuza kukifunamo nabwo kituru kufunamo no kugira ngo twahereza abatutire umuwebe mezo
so twetaga kugira ngo tubone nkaka sente nanga tugere kinako kija it's okay kabisa w'ikibina konka nintekateka ngogo n'umwuga gwitu cyeme kwa tutekaho embuga nkezo dena abashubuzi bakija bakaganira bakamanyana bakasharinga ideas bakasharinga opportunities. Ahwa GNTV Agarikwotsya ndi Clinton nawe omurembo rwambarara. Mugambirizi wa polisi y'ihanga rya Uganda ON Fred Enanga yaragaye yabasa kuba najumera abishitongore cy'urukora Jesa Juice abandi yabarabara kurebuka ngo bihayo akaranga katwirene kaza abanyamakuru bitakushana nangwa n'imikoto ya karamagese tari yemwe nagira ngo akaranga kono koreka ngo polisi nayijumbira mnongo mbushimanguzi ngo kandi kikorwe kibakoze ro mukaranga ko ni cyenda mateka katubirebe. Umugambirizi wa polisi mu ndomo y'ihanga rya Uganda ON Fred Enanga hona yaragayo eri anyakazo